Mutaalamu wa umenyeri wa nyamu cia ndithia Daktari Raphael Kinoti na ithiritwo akithurati namba nene ya Kariba Meru Tharaka-Nithi na Kinya-Embu bati na umenyo bwa kung'ana bo mawatho ja umenyeri bwa nyomo iria bakurithia michi yao. Kinoti akiugaga Kariba ntereji bethiritwo bakiangaikia nyamu iji cia ndithia untu buria buri giutate na mawatho ja nthiguru ya Kenya. Anthony Kathenya gatumenyithia. Mutaalamu wa umenyeri bwa nyamu cia ndithia na director munene wa kampuni ya Brook East Africa Daktari Raphael Kinoti leo ni aithurite ati namba nene ya Kariba Meru Tharaka-Nithi na Embu bati na umenyo bwiganu bwa mawatho ma umenyeri bwa nyamu iria bakurithia miji. Kinoti akiuga Kariba ntere ino bethiritwo bakiangaitie nyamu ciao cia ndithia untu buria buri giutate na mawatho ma ndini ya Kenya. Gintu kionthe gikagia thina mbere kithinjwa gikastuka kinyanya mekie kuoro yigeta kuthinjwa kayumaga kuthinia gintu mbere o kithinja ne atia gisheria Kenya. Kulingana na Kinoti Akariba ingi bantere no batije mawatho ma umenyeri bwa nguku ng'ombe na mpunda untu buria butumite ntere no tiwa nyuma kiri wendi bwa nyama mbega na mbororo. Nguku cienda itumirwe gikabo ciekirwe ku ciekirwe bikibikine kana kireti ciekirwe bikibikine ciekirwe ngari ne ciekiri kiretine ikamatwe wega kini tutiyo twetore ya Meru nguku ikamatagwa jako kamatite slasher kana kibanga egete kariyo iwi animal welfare problem. Ng'ombe yonete nshuguma na kuurwa nambi igita riu rionde na mtu ameora ntuko ijiri kuma isioro ejete ng'ombe unyameo utere komba kuorwa. Kinoti akiuga thinengi ni antu baingi kulekola ithirio theru bwa kuleba kwiga ng'ombe jiao. Ng'ombe ritonya ntakene mwanka riere gakururia ntaka kiuge gakururia ntaka. Ng'ombe mtu agitha kumekama alija na ruji mutungi jo mwa mithambia ikenda riere yomba kuma ntaka. Eu ni issue ya animal welfare ni issue ya kuonania utena gitumi na nyamu iria ng'ombe ni bati gwikwa antu atheru ienda kumama kona wa kumama. Kulingana na Daktari Kinoti kwino bataru bwa thirikari ja kaunti kuthithio thomithania bwa mawatho mama itobati kwithia twina uritani antu ba mbere barabati kuritha ngugi eu na imbije bakomenya county department ya veterinary services kwa mtu wetu county director of veterinary na ije ngugi ewe igutreat nyomo na kinya kuritana antu mantu ja sheria iji. Amwe no Kinoti aruga nkiameo ya Brook East Africa ni gwatanite na thirikari ja kaunti ya Meru na Tharaka-Nithi gwaka mirao mijeru ile mbo gutumira ni ng'ombe amwe na mpunda. Kuri process ine ko design donc kati enjeru kangari ntigiri enjeru na itukuri antu betu ngari we ntigiri eja tafadhali itukwenda muntu wonde amejukia na itokena mono ntu ba county government ya Meru nontu iba auto support ke mubango jojo kuthia ngari ntigiri enjeru twete kora ntigiri itumereka lakini nyamwere egitumereka otiumba kumitumira na no kumiita. Kuma mji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.